Pa jeste, mislim stvarno da je danas bio opet odličan meč. Iako sam izgubio, veseli me da sam opet igrao ok. Nažalost, on je stvarno jako dobro servirao i jedno reći da 5-4 u drugom setu nije me uopće dao šanse na svoj servis. I eto, na 5-4 sam ga uspio preknuti, vratiti se u meč, ali nažalost nisam uspio taj sljedeći servis lijepo potvrditi. Možda sam malo previše isforsirao taj game, ali dešava se da je tako u tenisu i jesam tužan, ali opet se sretan da sam opet odigrao dobar meč i veselim što opet igram dobro i evo čekam opet sljedeći turnir i sljedeći meč. Jesu li parovi uzeli previše energije? Pa da, teško mi je sad reći. Naravno da uvijek poslije svakog meča, ako igra se parovi, da to uzme dodatna energija, ali nije to razlog sad. Mislim da sam bio ok na terenu, dobro sam se osjećao. Malo je bilo umora, ali ništa strašno. Mislim da sad da nisam igrao parove, možda bi isto bilo tako da ne bi to ništa prebacivalo za parove. Izvolite dalje. Kako ste jučer uopće dobili taj susret u parovima? U jednom trenutku izgledalo da ne idemo baš nekako. Pa ne, jučer su Novca Repeja stvarno prvi set igrali odlično, bez greške. Bilo je 3 džusa gdje se odlučio poen i sve odšlo na njihovu stranu i jednostavno igrali su bolje i dobro i čak na početku drugog seta, ali čim smo vratili prvi break, počeli smo im igrati puno bolje i na kraju mislim u super tiebreaku smo zasluženo dobili, igrali smo kvalitetnije i mislim da isto bio super meč jučer u parovima. Dobiti Melcera i Pejl je stvarno velika pobjeda s obzirom da ja i Mati igram